Ini gua pada mana nih ya? Tadi gua disuruh dirian doang ini. Nah, kopinya kemana lagi? Cabet mulu lagi. Mana nih? Udah pedes banget. Halo. Neng. Iya ngapa bang? Neng mana? Aku belakang kan? Neng. Buset Neng. Mana kopinya? Pedes banget. Aduh, geser apa bang? Neng. Sampah di mana-mana. Yang benar aja apa? Kopi Neng. Agak ada pentingnya nyampah. Kopi. Haho. Santai kopi juga lu. Neng. Iya bang. Airnya apa? Beres banget nih. Air? Iya. Buset. Kan tadi minta air bang. Emang udah. Air gituan. Gue minta air di sini es ember. Aduh. Ada bias gini deh. Neng. Mana kopi? Astagfirullahaladzim. Kopi. Dapat tadi lu pinjam mancing. Kalau